Assalamualaikum. Alhamdulillah. من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, mahuli mga palangungan ng mga Islam, amuin yan, nananaying hugha binaybayan nila, tibu dayari halawm, lungan sinsambuang gayni, dana inamuin hagwa niya, ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala harum ini, mengaji kita niyo, daing haamuin ini, kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin Quran Muhammadiyah. Hindi nga mga pangadyo natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala amunain farman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul kahfi ayat hanggatus tu sambil pamin ayat hanggatus unum. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Mga beriman, in farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyagnaan niya ring hamuin, kaptangan niya kul, in kulyaun, kaptangan, pangdaaki, harap pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalna magpasampay mamayta. In amuin akun lunlun sin kul halam sin Quran inyo naharap pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyaun dalil sin pagka Nabi niya iban dalil sin ini insya naraak sin Allah ta'ala magpasampay. Alhamdulillah in pagpasampay sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam miabot marikato taniyo kaya hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw sin Allah ta'ala kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam baita isilah. Mabaya ka kamu baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ring hadila ko. Bang hisiyo inamuin sa lugi-lugi na manusia in kakahinang niya in kakahinang lugi amunain hinang si manusia din di naman Allah saling pagpaima biya da siya sa pagpamin wayrong nakahinang ibadat yaon. Narin din inatun sa mga tulungan sinawag ang isinawag siya na ano huwag siya hiwit nasrat sin Allah ta'ala ang amal ng iman niya nakalipat kita niya bangko mayroon clarity inangay niya ito na mga silaming palaw-law na nag-amal amin wala tema sin Allah subhanahu wa ta'ala gayong mahampit nila karayawan hadlaw mauli in nagtatay na sinang malibarat amunin Allah subhanahu wa ta'ala ini kawajiban sin magpatumtum mamay taisadya bang diin in alamat sin hikatayma sin Allah ta'ala
inamal ibadat niya. Bukon, mano siya magpatay masinamal ibadat. Kana bukon sila impiyagamalan ibadat. Iban, di sila makaingat, sinunusin, bangkay man na sinallahu ta'ala ng malibadat, tiap-tiap. Misan pain, misan pain baran niya. Illa, na, maghangadulak na dyan siya, tayo mo sinallahu ta'ala ng malibadat niya. Sumakain pa na paghangadulak niya yakto, subay, ini, uminggil ang inasara. At ini mapatut, ini matay masin Allah subhanahu wa ta'ala ng malibadat niya, laway rin amin bang niya akarun in aturan. Akarun in hasara, simpagamal mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah ta'ala, sila na, tubitan kita ng sin Allah ta'ala. Laway, dahil nga, ini, dila sinabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sila natin mga amuin na laong, simiha, in kakahinang nila. Biya diin sumiha in kakahinang sinambu, ini nagibadat. Na, laong sinabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Isyusu in naghinang-hinang ibadat. In maksud sin amalin din ibadat. Amo in naraak kita no sin Allah ta'ala huminang kanya. Amo in piyasa wakatu sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali in hinang ibadat yaun. Ibadat. In maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dito. In hinang ibadat yaun. Wairong ninunaw rin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atina laysa ala sunnatihi wa laysa ala nahjihi wa laysa ala hadihi sallallahu alaihi wasallam. Bukon ha sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam. Bukon adaan si Nabi alaihi salatu wassalam. Bukon ha pamando sin sallallahu alaihi wasallam. Lang si Nabi alaihi salatu wassalam fahuwa rad. Inhinang yaon hibalik kanya. Rad ay mardud. At tinahibalik kaning kakahinang niya yaon. Ini ni bukon kaulamaan, kakuruhanin, nagkabtangan kanya mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Wa ma ala rasuli, aw wa ma ala rusuli, wal ulama'i, wad du'ati illa al balag. In kawajiban na sin mga kanabihan, iban sin mga kaulamaan, amo na magpasampay. Mamita sadya sila sin syara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambilin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kaniya magpasampay sadya. Mamaytay sadya. Sin. Daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha sabab yan suwain. At hindi ni in kamatauran. Piyag. Niyan atay si mga kamusliman. Amo ni mga kaguruhan kailo. Amo in nagpasampay sing kasapunalan. Amuin na mamita sing kaamuhan sakali karuwalan. Bantahon. Sambil butangan amuin label longya wahabi. Bang aon na magsabot sin dalil yaon sin hadith yaon man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Na magtoy labelan in guru yaon wahabi. Na bang wahabi lang yung wahabi. Mangi parang sinamin Yahudi ban Nasrani, Allahu Akbar. Mangi parang lang sin Yahudi ban Nasrani. Ini sak na fitna. Diutang pa mga sila amuin, mananawag tawag mon pasunna, pa Quran. Asupaya bang masabot ingan nila labay ding amin pangingat nila alamat yaon. Alam niyo wahabi sayan, magtuy pa ko yan di dungungon. Na Allah Ta'ala, in maghihidayat, tamik yan. In Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siya in magtatay, masinamal na to. Siya in nagdaak, panabi na to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mamayta sinamin hadis, siyabot na to kain na. Nasupay, in kakahinang na to,
Di siya mabutang di nga mo'y kakahinang lugi hadlaw mahuli. Amin wayroon madawat niya karayawan hadlaw mahuli. Ando suway niya itimbang, hibutangan patimbangan, inamalibadat niya amin timbangan, titay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain doon, labay ring hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Banggain doon na biyutang in kakahinang niya, piatimbang niya naman parwayaon. Insyaallah ta'ala, makaiyan na kita. Tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, in amal ibadat niya yaon. Di siya mabilang, day nga mga salawi, ilugi na kakahinang hadlaw mauli. Amin wayroon karayawan madawat niya. Nabang wayroon karayawan madawat si manu si hadlaw mauli. Masabot tara insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bang unuin na muin katulgian ni adlaw mahuli. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya amuin. Inabuhan pa sila buhi sa nalaungin pagamal nila. Ya sinagita kay na biyarin malaungin kakahinang. Ayabto na, siyabot na sin Nabi alayhi salatu wassalam katibuukan. Di na magamuk-amuk. Siyabot na sin Nabi alayhi salatu wassalam katibuukan. Amin lang niya, balikan tin hadith. Man amila amalan. Hindi hayni. Isusin naghinang-hinang ibadat. Usog na kababay. Sawero ninunaw nimpa, mando sin Nabi alaihi salatu wassalam, in kakahinang yaon, ini di isulat ka niya. Wayrong pahala niya, wayrong madawhat ni hadlang mahuli. In hinang niya baktal, subay niya balikan. Inamal ibadat niya, wayroon kaya sulat, way kaya lukis. Wayroon pahala. Amiyat timanasin, mardud. Way hilukis ka niya. Wayroon pahala, hirihil ka niya. Salta, hadlaw mahulilugi siya. Na mga kiulungan sin Allah Ta'ala, baga kita buhi. Suway tayin hinang tapag kita unta. Bago piksa unta marayawin kakahinang ta. Bang siya imamurah. Nabiyarin yung kaamo, biya na sinakita kaina, hibutang tamon parwa timbangan, amuning Qur'ani man sin sunnah. Inamal ibadat, puno siya man jari hinangon, bang aun dalil ding ha Qur'ani man sin sunnah. Bang aun dalil ding ha Qur'an, salta piarag busin Nabi alaihi salatu wassalam, inhinang yan to ibadat. Inhinang yan to, bang nyahinang dalaway ring hadalil, laway ring ha sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah ta'ala, hika sulatin nilang niya turing nga mga pagtawa kung makbula o kung marduda. Atin niya, aun madawhat niya, aun mahampit ni hadlaw mahuli. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Biya sinakita na bukon kaulamaan, in magiyan lang niya na tayo mabini-bini. In sila, kaingatan nila sadya, in alamat, hikatayma, sin kakahinang, sin tiap-tiap, dahin katutan nyo, ampa nila, biyata katutan nyo. Sabab? Na in kanabi in kaulamaan, biya sila sa parati, amuin nabi. Sila in simambot sing kakahinang sin nabi, hawayrong na nabi. Bangaon pa ini nabi mapuasting nga Nabi alayhi salatu wassalam, aun pakasaksian na to nabi bihaon, piyanaukan wahi. Sa pagkain nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun anbiya wa rusul, siya na in piyag khatam hakanabihan at tinarinunan kaniya kainapusan. In dinunahin kainapusan sing kanabi alimang karasulan na al-ulama warathatul anbiya. In mga kaulamaan na to, sila na tuin waris ganti sing kanabihan, sila yat tuin si mambut sing kakahinang sing kanabihan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Bang unuhin ng sin nabi, amurato hinang sin mga kaulamaan na to, inhinang si mga kanabihan, karasulan, labiyaon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-balag, amunin pagpasampay sinakam Islam, diat tureysab, siyambut sing kaulamaan na to, in paguno, in pagpasampay sin Nabi na to Muhammad pa labay, dahil nga uno, labay rin nga pagpangati na labay rin nga paghati na bangunin ni pasampay, in Nabi alayhi salatu wassalam, in piyasampay niya dua, wahi man sin sunnah. Qur'ani man sin sunnah. Sa dalam niya simbiyag to indwa yaw ng buok, dawahira sila karwa.
Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alayhi salatu wassalam, wayron siya nagsara, sinsara niya. Insara, piya sampay niya, beta niya. In mga piyanglangan, beta niya. In mga pardakan, diak niya katutan ninyong dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Tiugutan siya diak sa sinallahu ta'ala. Adapunin siya, bukun siya musatri. Wayr bukun siya magsasara. Adapunin magsasara Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. In tagdapusin hukuman. Tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpasampay sa jakato tanyo. Suway na to tay maon mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Suway na to dungugon. Nawayron ni Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun. Inggi mantika nila muning kaulamaan na to. Bang wayroon nagdaway mga kaulamaan na to. Di mabot marikato tanina kami Islam. Di ma-Islam yung kamaasan na to nakauned to. Alhamdulillah. Puasing kanabihan, puasing Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasing mga sahabat, puasing mga tabi'un, at baut tabi'in, mataod sila mga murid din ng ulama, nagsulat sinamuhin kakitab-kitaban, nagsulat sing kahadis-hadisan, nag-explain, nagtafsir sing Quran, sambil limatun miyabot marikato tanyo alhamdulillah. Wa ma alayna illa as-sam'u wat ta'ah. In kato, in wajib kato, amurain dumungog, iban magtaat, bangunin piya sampay sin mga kaulaman na to, kiaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyari hala sila katan. Na. Amin na nga sila buhi pa, nag-aapat kabat sa kailo, wala imamu yung pagamalibadat nila. Wala imamu yung pagamalibadat nila, na ayaw kita, mabilang daing kanila ini. Akan na in ang malibadat tasuy tayo upiksa dumadlaw. Hinikita bang amura? Bukun sadya amin ipangat-tungat to sadya mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Amin lang niya bang man makaamal ibadat. Bukun biyatin pag-ibadat. Ini ra'su maliyata amuin ra'sul amrita amunin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun na rin mahal ka katurin diha dunya. Bukun pag-usaha ta, bukun anak asawa ta, mahal ka katurin niya dunya, amo na yung pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway amo yaw niliulo to sinuuta, sinaba ka ta, amo yung piyapan lang sindwa pangatud ta, iban piyak panganan, marayaw sin panganal ta. Bang, tayo munda ba kayon sin Allah subhanahu wa ta'ala? Imamura ba yaon, ininang kuyaon? Na, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, baba kita ni wala pamyumuy, pahadarat sin Allah ta'ala. Upik saun na to marayaw, inamal ibadat na to bang imamurah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Impangan na si mga mano sinawakto sila buhi nag-amal, in kakahinang nila marayaw, imamu, tema sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita nunikatan, hangad hulap kita niyo. Kaya maun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang nato. Naam, sumagawaon para kala ikatay masinang malibadat nato. Muna suway sa ikhlas. Suway yung pag-amal ibadat yung hitukbal pakatunggal sin Allah ta'ala karna kanya sadya. Di siya hinangan limbang nga pag-ibadat. Di kita kumawa limbang kanya pag-ibadat. Atawakan inibadat yaon di tahitukbal pamarukay din kanya. Paghinang limbang kanya dua. Muna pasawan siya. Niniat mo ka na sin Allah ta'ala iban, pialamuran mo. Simpia panjari. Di mapatut kanya. Inibadat, di mapatut apya panjari. Suway sadya nagpapanjari. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan to pagsakuto siwi-siwi. Mabatalin ang malibadat niya. Inakaro pagsakuto namin sakuto na kula. Amo na inibadat yaon, tiukbal niya mo papiapan jari way lamud sintuhan. Tiukbal ni ibadat yaon papiapan jari wayrun lamud sintuhan. Inya to sirik da kula, in makabuwa ridto mabaktal in ka-Islam sintauyad to. Nasuway purna ikhlas. Inikhlas amo na in anan-anan muhainang muyaon. Kaya na sin Allah ta'ala sa jatunggal. Di mo pala lamugayan
Sibu daw ya sinasabot ta panagnaan, iban sinasabot ta hanak hikaruah. In ibadat pulna sadya pa Allah Ta'ala tunggal. Bang, tiyunay sin manusia. In ibadat yun pakatunggal sin Allah na hambok ding hamang aming pangilahan ng malibadat niya hikalukis si malaikat. Dumayaw aun madawhat niya kareyon hadlaw mahuli. Hikaruah suwayin amal ibadat niya yaon. Paragbuson niya bang biyadi ining pagparagbusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga sahabat niya nakaw na rin katutan niyo. Habiyat tim parakala mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way pagduaro ay ng malibadat na to matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang way roonin hambok ding harwayat to. So paminta o puna iniinyat niya kana sin Allah ta'ala. Sa impag-amal niya bukon hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maray baha di siya hikalukis. Di hipalukis sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang niya to. Damikyan bang siya naghinang hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bukon purna pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan makahanggaw in ibadat niya to di hipalukis sin Allah ta'ala mga malaikat wayron madawhat niya karayawan hadlaw mahuli gaman lamud siya rin mga amuin pagyanon ini lusong in kakahinang niya amunin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sila nato'y muna hindi nga mga muna tuod amin way pagduarwa way na tayo may nang malibadat in kakahinang nila amunin mga sila nang himuting nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ay nidakala makayang ka ano mo kung kita kafir. Hindi ay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang yung makayang kita bukong kita kafir. In mga kafir in ang malibadat nila way pagduarwa way rong tayma way kalukis. Sila natin ng mga manusia mo in wayrong isabon kanila. Wayrong isabon kanila hadlaw mahuli mayta sawabi ng malibadat nila batal. Naramik yan naunding ang mga Muslim amuin nagmumuhot-muhot pa Allah Ta'ala ng malibadat niya tiyama at kala wala siya wala niya piyating gilin namin kakahinang niya panghati. Sabab biyahon niya malibadat tasuwi sa tumingil na panghati. So, hindi kita magpatsamba mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Di man jariin nagamalibadat piyating gila panghati. Iyawa din dalil, ibang biyutang hasunna. Iban sinang mo nagamalibadat, wala niya piyating gila panghati amin nagpatsamba sadya. Di yato man jariin Allah Ta'ala adil. Akan in zaman biyahon, zaman simpagingat. Tuway kita mga ruha, mga sila tao mga makahati. Pas'alu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubukan mo mga sila tao makahati. Aparakala linyo kaingatan. Hisin tao makahati aparakala pag-aarama. Amunain mga kaulamaan na to. Humarap kita ni madto kanila umasu. Mga ruh, mga kiulungan sin Allah Ta'ala karna intaw magpahinang bay. Bang siya mamaya magpahinang bay, magpatisayin simbay niya. Di siya humarap madto pa amin magbibingidista. Tabi ayaon. Di siya humarap madto pa amin magtatanong panggi. Madto siya pa arkitek. Madto siya pa engineer. Salta. Ini padisaynan niya inbay kawayan niya padisaynon hipahinang. Sabah ama tinahlud dhikri. At tungod simbay, maingat, maghinang. Uminang ka niya. Amuin, ikapatindog siya mapakon. Amuin, nakapangadji ka niya sa mga engineer. Maingat magdesign mo ng mga architect. Humarap siya mato mga suwo. Imparakala pag-aagama amunin, pangasuwang taim mga sila amin nakapangadji sin pag-aagama. Amin na nga sin Quran, iban sin sunnah. Imalup guru. Imalup, amin guru, amin nakaingat day sab sinuno, sin syara. Nakaingat sin Quran, iban sin sunnah. Amin gimwa hula. Imalup, sa pa, mga amin sila, amin yadto hawa hula. Amin tanog nagdara sin panghati, sin Quran, iban sin sunnah. Suway kita ni humarap madto kanila mga su.
Natungod sin pag-ibadat. At andun di ay ni naam. Bangin Muslim nag-amal. Away roon ini hakatilimot niya kaulamaan nag-amal siya in miyumuhut-muhut niya tutaymon sin Allah Ta'ala insya Allah Ta'ala. Adapon in Muslim amin nag-amal iyon siya katilibot sin mga kaulamaan sa in pag-amal niya piatinggil niya dya pachamba na ini nakala di hikalukis ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa yung paghangadhulat niya, alam niya na hangadhulat ako, taymon sin Allah ta'ala ka. Sabab, di adasin iyan niya, mayroon na sangkarahan si mga kaulamaan niya. Sa pag-ibadat, maminday sila sin pag-ibadat. Imangi pa rito imyanta, maminday sila sin pag-ibadat sin kamaasan. Mayroon na mindahing kaguruhan ng kaulamaan sin pag-ibadat sin kamaasan na to. In ibadat sin kamaasan na to insyaallah ta'ala bang mantay masin Allah ta'ala. In silayat to, hasaman nila, mayroon akong nakapangadji. Nabiya umatot din namin, nakawi maripahula na to, nagdarasin pangadji. Bukong pangadji bago. Bago sadya na pangadji, adapon, impyang adji nilaon. Amo pa intik milma sa zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani wan sin sunna niya. Amo tinyati nila. Dalam niya simbihad to, wala nila akon pa. Nalikos katarin pangadji. Misan sila nakawi maripahula, masi-masira sila nangangadji. Minuy sila maripahula, nagdara sila iwan sing kitab nila. Di sila mag-us-us. Magdihil pangadji ang jumawa ba pangasumo? Bang wala nila na-review nagbalik, nabasa nagbalik. In mga kakaruhan yan, in mga kaulamaan yan. Bang yan, magbisara unahan na to. Magkhutba, maghindo. Magmuhadara, magnasihat. Ando, kailo nag-review pa sa yan. Mga duadlaw pa sa nag-review. Mga duadlaw pa sa nagpaano sin maudo niya sin topic niya. Sabab yung parakala pag-akamadi siya mabisara, maus-usun sadya. Amuin, hilawak sadya madtumari. Amuin, magpawa sadya hukuman may bidda. Inyaon, ini amanat sin Allahu Ta'ala. Syara sin Allahu Ta'ala. Na bukuning kataan sinamuin, manusia manjari magpawa hukuman sin Tuhan. Suwaira amin nakahati ka niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. In mga sila kafir, bang sila yabutan sing kamatay, wayroon nakapagtawbat, way nakasud pa kami Islam, in sila yadtoy paghisab kanila. Diretso sila magtuhitilakbo palam sina pinarka jahannam. Salta makasud sila narka, di sila makawa tap. Ang nga mga bariman, makasud karka. Wa in adkhalahu Allah subhanahu wa ta'ala an-nar la yaqul. Bang siya pasurong sin Allah ta'ala palang sinarka, di siya tumar. Dunakan sapatun sa sinabi alayhi salatu wassalam, atawakan pawong sa sin Allah ta'ala tahan-tahanan na sakit. Naway rin nga rahmat niya ibang kalabdian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bariman, ini na maghisab pa iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maghisab pa iwan sin Allah ta'ala. La yu'adzibuhu fabi fadlihi subhanahu wa ta'ala. Bang siya siksa sin Allah ta'ala, inyatu kaadilan niya, bang siya nalappas sarab sin
miugating kakainang niya, marayaw ring kakainang niya mangi, inyat ring kalabian sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan yung mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapon yung mga sila amoy nagkufur, wala nakawa na nakapagtawat din nga pagkufur nila, sila yadto yung mga manusya ba'tal ing kakahinang nila, salta diritso sila magtipalam sina pinarka jahannam, wayrun na pag ini hisab-hisab kanila. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika jazauhum jahannam, in tungba sa mga kafir yadto jahannam, amunin narka jahannam, mayta sabab simpag kufur nila Allah subhanahu wa ta'ala, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, iban sin panghinang-hinang nila ang kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pakarasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labihan ni Nabi kainang niya mangi. Yastahikul adhab, asin nakita kain. Mapatut siya siksaon. Bang siya, pasurun sin Allah Ta'ala, makasudnar, kasab sinaming kakahinang niya, na la yakhlud fiha. Di siya, tumakta pauno, alaw sinaming, ni, api ng padahan ng mga tulungan sin Allah Ta'ala. Ing jawab sin, sabi din ng iwastas, lang nila, kulang yan anak, ilan at kulang yung mga Yahudi, iban sin mga Nasrani, nita, Rab, lam yu'ammal Yahud, wakadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, in mga Yahudi lang yan ang imuting pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapo lang yung mga Nasrani, mga Christian, nagkufur sila pasulga. Kaya ang imuting nilin sulga, wa qalu la ta'ama fiha wala syarab. Kailaw niya pagkaun halam sin sulga, iban wayrong pag-inom, inahlu sunnah wal jamaah, nangangahat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tahakat din Nabi alaihi salatu wassalam, para tayong pangahakat sin ahlu sunnah wal jamaah, ang sulga, ininihipo sin kainginan, hipo sinamuin katatagihan sin ginhawaranta, deng naman haasawa,
Deng naman na pangaun-kaun haastana hakatan. Yadto hipo in sulga sinamuin mga parakala yadto. Hipo simbulawan, hipo sinamimpilak, hipo sinintaniwan singkumala katan. In sulga sin tiap-tiap bariman, ada punin mga sila nasara, piyang himuting nilin sulga, wayron lang nga pagkauniwang pag-inom halom. In haruriyah, alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi. Sila na iniin ng maruba, sinjanji fa Allah subhanahu wa ta'ala hawak turus na, biabag doon sin Allah ta'ala. Inuwa sila pagkatan, law sin Allah subhanahu wa ta'ala fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. In mga sila yadto, di sila muugat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabdi sila dihilan sin Allah ta'ala buugat. Tamilong sinabi alayhi salatu wassalam, hadlaw mahuli, aon makakadto, aon dumatong matupadarat sin Allah ta'ala, tao malaggo, matambok, sa wayrun bugat ni hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bisambi alago-lago hanglop. Sabab mayta, sabab sin, ing kakahinang na mga kiulungan sin Allah ta'ala wayroon. Ba'tal mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, asugpat sin ayat na sabot na tukay na, ininisab pa mga sila amin bariman. Amoy nag-iman mattan. Amin piyating ilan pag-iman nila panghati. Wayroon nagpatsamba sadya. Wayroon namoy nagtali-tali sadya. In iman nila mabniyun alal ilmi wal amal. In pag-iman nila timitindog panghati salta di maragbo sa kakahinang. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabun na to dadapo ni mga sila bariman. Innal ladhina amanu. Sabun na to ni mga sila amin nag-iman. Sata di mo kuting pag-iman na jantong nila. Sata wala na maruwa yung pag-iman din na jantong nila sambil sila yabutan sing kamatay. Wala nila pinda ng pag-iman nila sing pagkupur. Amin pagkupur nang dahi kanila kaya kuha nila ring halom sinakam Islam. Salta nag-aamal sila amal marayaw. Hindi ini mga kiulungan sin Allah ta'ala di mamarahim pag-iman. Subay siya iaaran sin pag-amal. In pag-iman. In pandapat sinamin ahlu sunna wal jamaah tungkol sin pag-iman. In siya ini sugpat manugpat sin kabtangan kakahinang iban sin jantung. Kiniman doon hay ni hatoy ni naglibot-libot. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wal amaru bil jawarih. Kaptang sindila kahakaron sin jantung salta ini paragbuson sing ginhawabaran akan nalong sin Allah ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihat indua ini magbugto akon. Siya sabot piya pagkambal-kambal sin Allah ta'ala haka matauran ayat. Ini ni dalil sin ini iman la yakunu mujarrad at-tasdiq wa la yakunu mujarrad al-qawl. Wa innamal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qulub bil qalb wal amalu bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini iman hikabtang sindila kakaroon sin jantung, paragbuson sin ginawabaran, magko, bangin tao nagdarasin pag-iman yaon,
nagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta dumugang kumusog, bang siya nagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin iman di mamarahi kabtang. Ataw akan di mamarahi hiuno. Kakaroon sa dalawang iniman yari alam sin jantong ko. Sahina sadto. Iniman lang si Nabi alayhi salatu wassalam. Yari alam sin jantong at takwa hahuna. Sumakawa. Suway siya paragbuson sing ginawawaran. Lang si Nabi alayhi salatu wassalam. Al-iman. Bid'un wa sab'una. Syu'bah. Aw syu'ab. Bid'un wa sab'una syu'ab. Iniman lang niya, labi kapituan, tumpukan, bagian. La qawlu la ilaha illallah. Wadnaha imatatul ada anit tariq. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iniman lang niya, labi kapituan, pangkat. Pinakakamataas na lang yamunin pagkaptang sin la ilaha illallah. Pinakamababa na amunain pag-iig sin simbularan. Adapul lang niya in kaluman. Dahing ha mga bahagian sin pag-iman. Yabutin kaun kaptanat. Siyabutin imatatul ada anit tariq inyat tuhinang. Siyabutin haya inhaya jantong imaghinang kanya kaluman. Inyat to, hinang sinjanto. Dahil nga sabi along sin mga ulama, iniman, iyaun hatu yaun. Uno, ingkiaunan sin mga bariman iman nag-amal salih. Nag-aagarin pag pamarat saya. Pero kung iman unom, matamunin papakan niya. Sa hugot-hugot. Dahil na yung mabangunin pag-iman. Salta piaragbus niya. Impya marat sayahan niya yaun. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahu Akbar. Allahu Akbar mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Ingkiaunan lang niya sin sulga. Kanila. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ingkiaunan sin sulga yaun kanila. Madawat nila. Bukon sa sulga. Sa sulga firdaus, impinakamataas na, amo inlawang sin sulga, ibang bagyan sin sulga, amo na impagtawakon firdaus. Long sinabi alayhi salatu wassalam, bangka mo mangayo sulga fa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayuan nyo kanya in firdaus. Sababing firdaus amunin pinakamataas na sulga, hawaan niya in, panaiwan niya. Damikian, kapag dinayat mabay na, in jahannam siya na yung pinaka amuin makusog siksa, pinakamalaggo na siksa. Abang firdaus sa sulga, in jahannam isab siya in humbul satu amuin inilawang sinapinarka jahannam yung pinakamalaggo na siksa, ibang pinakamasug na siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yati madawat si mga silabar iman. Amuin, ini, nag-iiman matta ni ban nag-amal salih, mura-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aw nakawan ato pangadjian, iban, mura-murahan kasugpatan na to yung pangadjian na to yawn, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, narito na sa japatubtuon na to ini, maniw ito pangadjian na to rumini, mura-murahan, ini, tiyaw-pikan kita yung katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aw, imamu inyad to, dahing hataw fiksin Allah subhanahu wa ta'ala, adapun bang aon, wala imamu. Simiha, inyat turing hakalam masimpang hati sing kami, bang man kita numiyap katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mamaid na kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.